kata ke Jingerman ya kalawai ke jongi waduh Jingerman apa pe ya kene ke Jinglong Jiman hendrai ngishim ya ka kum kata ka lelki ya ka bangi yesno tilang banan sen ya ka Voice of People Party bagi ginong elam ginong ka kibasem ya ka jingke ban penuanra syabi ya ka jingpercaya ba bon sen ni ya keno bagi long kita juga bisa bagi long kita juga sadin ada kau berkat peran hendai kita bon sen ni kau ginong elam ngimju berkat bagi jungam jeliu kai gedau kebangi yormat kum kini ke baro hendai habala jia kadai ke jisha elam bakla haki babon teli islam kalau ke yang iban loy balau hendai dak jingis nok tilang ke jompi dak jingis trelang ke jompi bat kadai ke Voice of People Party kanlong ke bor ini hak bangi ya ke wei ke jaga ban pen sekatu ban pensyai ban indon kita ke jing hatatir ya kene ke jingya nanti ke jongi bakalong ke balai noi ngiyoi na por sakapor ba hapren kini ke jing syakran ben ngiyoi ke jing kiu ke jing mi syakmat jong kilong be kilong pa ikon samla kiriuran ba nagis nong ke paper ban yes nong tilang ban ke Voice of People Party Voice of the People Party kadon sibun kibenta ke bakadon ban keren nakabenta ban pendek ya ke jingkriang jong kani ke sencar ke khadar lagi dong kam ban pendi sibun kita ginong nikmat na kidon suwensi ki paper ha ke ban tei pachna ya kai ke bangila do kai ke ba ki balanet sedin kila penjot kila penpra ya kani ke por ki kum ke Voice of the People Party kum sibeta ya ke bangi berkre ya kani di election ki bang sawan ni semakum ke election MP ke election NDC niyai klem syoktai ya ke ban pensyai sabiu baba ngin sekian maka jingla kanwan tang lada pi kipat ba pikloi ban haidin na kani ke jinglong ke basno yani kum kipat ba hakini ki por ki beladan syadin te hakini ke por ke jing pensyai ke ba benia haka jing dai ba kanong rim jong ke parti nani ke jing thu ke jing alur ngin sayo ya ke jing kren ke ba company ale personal ba jongi Dengar kubuai ni orang elam nak ni kedok ketai ni jui. Nagar pat ni kipat ba anu senong, dok senong buyau, senong keberanam hapok ni kerilum jadi jui por kita mencuba. Pat kini senong pabra marjan, kibalon senong berat ni jadi sadin. Hendai kiri ba kalau kedok ketai pat bakiu, ha kalian kenang kejingan kejistat. Terlebih ni kejingan kejistat kebapi don. Nanti scam balabang ini kecil percaya ke bapin sayo, pinsa perhat bapin sekolah kata ke perhat ke pernai ha kaban yesok tilang ha kaban yo ya kata kecil buah kecil tubuh kecil alur kejongi ya kata ke sensar ke kadar ke bukul baru kini kecilnya kibang yamat ha ki yang baru kata kadau terai kalong ba kecil bukul kini ke sensar ke kadar kecil bukul jadi sencar ke kadar kam syong tang hawa arden kam syong tang hawa deme ini kam syong tang hawa agros ini ka syong ha kiti ki jonga ki jompi kumno bangin wanra ini kumno bangin isimata ha kaban pengelanur ya kene sencar ke kadar kepala i jabo kepala penjabo da kini ginoelam kibamenta ha kabapun kibatban senong kin kwa coban ye keren politis kim kwa coban yosyo ya kawan ye keren hakaji ye bat gakam ye jin no ikmat ni gakam no ikmat kali kalau kejing pendidikan sim jong berhenti kejing lipat jong ke Voice of the People Party ngiyoi nakapor syakapor kejing mi jong kibabun kita kiriu krau berkat lalu kita kiriu kebae kibakwa bantai ngeri kebatai ya kejang kiriu kidang mi nakapor syakapor Dahagari kapor, wala lang indon ya ukurkong jongi hagari kapor, uba kaparti kala penyeng, kabang kala pempresa cai, haga jingide mekanika election MP, kabang kaparti kala jit, ya doktor Ridi Yeje Sekon, bayin long kita i kertong ibani areng, sya katai ga election, katai sepok parlimen, ha Muslim arajara musau, tinggi kerpat yepi, lemah kecil percaya kecil persiutu.
keba pinsayo pinsa ai yang kata ke jingersan pinsa ai yang kata ke jingersannya ha ke parti yang keban yo bat yang kata ke secar ke kadar cisin ke segi ngingin skam ba ye giding kwa gijongi kanlong ke bajong kanlong ke bawulong cisin ke segi de hakani ke por ka khot ka wen ka tui bi ku ki pajba ng jong bawat don kata ke mesin atate wat don kata ke mesin ke basngauting lede kata ke mesin ke badang don kata ke jing syate syakum hamno ngre ba ke jing kurcha ke ba pin sayo hakani ke por bangi plimu ya kalan kelenti ba hakani ke sgi ke ba pin yo ya ke jing kurcha ke ba pila ro banya yesnok tilang berkepati da ke ba pin penru khot ye lede pimna ban penru khot ro video yang kita akan share kepada pilong kita kinong elam atau kita kinong tersan yang jauh ke parti hari ini election Banwan dia akan ngapor nga dasga komen ya kecing yalam ke jauh play ya akan ke parti ke jongi wat habren kene ke jindon jauh sulapro hakapun kicakan iyo bawang ile iyo ke jindon dekat ke jauh play hakabam gamdan kita ke jindon tak kene ngapor ke jindon jauh sulap hikum kata kecilku yang kau ki apa dia ya ini kamu kerja tu agama Islam yang kerja besar itu ni banyak sing yang yekan bah lalu hanga porsi dari hanga por kama ki apa kita ngikutkan banyak akbar banyak belum perang yang sing kan dunabriu kibatuan sekali gayau dan tempat pada Islam kalau menilai tiki patba baro kita yo yang kata kala ban ino igam kijam kijoki syabri sedekah ban yawan sekene giyam kihat ban kunjoro ban yo sgeu ya kane gaji percaya jogi ban sagawe hapden kane gayam ko manong ba kibapu kipatba hagini isgi dinle percaya ba jogi kidang long lalu hagban yawan segala meeting jong ke parti ban sgeu ya kane gaji percaya hendrai gading kani kajing tot kani kajing wan ngap jong ki patba ya kani kajing percaya ba jong voice of the people party kala persiau sitang bakal penbitar ya kini kinong elam kinong hikmat jongi ha kini isi bamenta namar ba kala don kani kajing khanglat ya ki patba banyawan syara ka meeting jong ka voice of the people party bayok kini sinoto banyak kini syai, banyak kini tibluk. Ya kata kabor, jom kata kesensyar kadar. Nama ba nyiyoi bamenta hagini kidong ithan hari kidongi. Bapun sin kata kesensyar petba nyiyoi ba kada takut. Hendak donbok pada voice of the people party kami. Na kata penimbian ya kabor, bat kasur kajongki kom petba. Dengan skam bagai ni kecipuan yang kita kejongi, ha kene ke sedong jompi, kandon keciki, kandon kita kecik perkat, kandon ru kita kecik lah, nak bentaban isrok tiang, banwan ra ya kecik lah hapok kene kari kebeli kejongi, ha kini disini por kebadawan, terlebih kini kecikren kibalan kuat kejonga, sejisim ngakot ngawer, ya kibadon hajan hajanga kibadon kibasong yau kibathi kibapet, ya kebapin ya perkat. Banyak puson, banyak kaki kemudian kedian kejauh hilang ni sekemat hakaban keresan borba yang voice of the people party bangin job dan burung hakane election NDC kebaruan HJSGC HKJC kumbang ini berkait syak kumbalong kita dengan iskap akhir start kejauh hi kubupat ba ban ye ban berkat ban shin yang kata kerai ha kabakhandu nak bentaban wanra ya kata ka jin penha kajing penin bat kajing kelanur kabangi tu bangi anur katkum kani kajing yok di ngai jong kabang tang ini kita